Mama Lala. Ini sih Nanja. Iya joget. Aku majikan. Aja nyangka orang-orang lamun durung bukti lan nyata dudu wadon runtah luru cinta ning depan mata. Sedih baik sih mau Mama Lala dianggep gendeng lorot modal dandan wis ayu dicopot bage milih pegot najan cinta kula wis nyedot. Majikan membawa sabar Bon. Mamanya siapa majikan? Hah? Mamanya Mira. Oh dibaca dikit tuh. Ayo, kanggo majikan Bapak Dasman, Ibu Castem. Ayo salah. Mamanya Mira. Tancaki ngawine durung mamane adik wis gawe nyakiti mamane ada Rizky kongko Mira yang pusing ngendi. Asik Om Delik Media Shooting spesial buat majikan. Ngawine durung wis gawe nyakiti. Coba kanggo majikan Mamai Ade Rizky, Mamai Lala, Ibune Lala. Dianggep gendeng loro ayu dicopot bagian milih pegot najan cinta kula wis nyedot. Nopal Gita Muda asik organe Boketi. Majikan wis garap dodok bae konon mene ya mau gua aja ditaruh ning panggung maning ngesor bae konon lagi si mene ambiran gambarnya aku bagus. Dure gunung bisa tancaki ngawine durung wis gawe nyakiti. Asik. Ayo dalan. Oh besempe terima kasih. Kita kublikan waktu. Matur kasuwun bos cempe beli gawe nyakiti. Toli isin apa matur wong kene ne bae kamana panggung bae isin. Kita singgung ado bae mana panggung beli isin. Aja nyangka orang-orang lamun durung bukti lan nyata. Matur wong kene ne anggap bae umahe dewek, Bu. Ono aja. Wadun runtah dhuwur temen.
lagunya apa lagunya? Oh ayang-ayang boleh. Duh, gebek ibrang kul madrin manak semono bega. Copot, ya diterap maning. Majikan tua tak iki. Ayo duduk, oh majikan akuan. Ya wis. Bagi milih pekon najan cinta kula wis nyedot. Matur nanjak semono mene bae kusti pada gepek kandang kul.